Kalamun tika tak nisar, kalamun tika tak seneng, ana pamit ki acu lutanang. Akati aparing pangarepen doa bebula. Saamponna kula nisar, saamponna bula seneng, tika pas macau dari bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, ajunan semulja Kiai Haji Dumairi, ajunan semulja Kiai Haji Muhdar Imami, ajunan Kiai Fawaid, ajunan Kiai Abdul Latif, ajunan Kiai Zubairi, ajunan Kiai Rusdi, dan setuju para kiai, setuju para guru sehadir. Nuun sapora dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dak setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh secara istimewa pemangku ti Saporeh beserta jajaran aparatur ti saepon, sahibud dakwah wa sahibul manzil, iki kak dinto Kiai Taufikur Rahman selaku pengasuh musalla Darus Saadah, dan setuju para Rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Dek kesetuju ajunan beten kaula amul jaki, ben beten kaula yakin ajunan setuju imul jaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan malam samangken takdir apolong apangki dalam keadaan sehat, langkong-langkong apolong kaula ajunan saat mangken ala kotoat samu ke kaula benajunan beni coma apolong eporeh, tapi sampai dek ke akhirat kaula benajunan pekun epapolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Salawat ben salam ngereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kala ben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuun mantar kaula ben ajunan ibta'a bi Nabi Muhammad kala ben syafaat ben kak dinto arpan kaula ajunan tung situng ketika kaula ben ajunan bingkengan ampun ngadep da Allah mahsyar.
Karena tak ada si bisa nolongin kecuali illa man adzina lahur rahman, kecuali orang saya paring izin sareng Allah untuk nolongin. Pasera si nolongin iki gak dinto anjuran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mulai dari gelak kaula anjunan mau selawat saya pimpin sareng. Oke, nyaman hadrana. Oh darus sa'adah ya. Jadi musallana darus sa'adah, hadrana darus sa'adah, jamaahna darus sa'adah ya. Yang termasuk kelompok darus sa'adah kata makian ini. Yang pada malam hari ini mengadakan maulid Nabi dengan tema membangun kecintaan pada Rasulullah melalui pengamalan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Napa maksudnya ngerti dia? Ya ada. Membangun kecintaan, membangun cinta. Mi itu muncul cinta melalui pengamalan nilai. Orang ni kemun lebur ngalakon apa saya keleburi. Nggih? Nak kanak gini lambok ki pak lebur film si napa Wiro Sableng kon pak. Dari lambok. Betang ci lambok kan beda film Wiro Sableng. Mon lebur kau Wiro Sableng nak kanak ni ke air pak ngakui odung bang aku kebayan kapak 212. Anapa mak ipa pada lebur orang ni kapastinin tu saya ke leburi. Nggih. Maka nambian mun bedereng bini ni kakalampi na macam-macam, ambian cak ruaro. Nggih, pangalebur macam-macam ka. Bedereng bini ni ke lebur mun katalah orang bini lain atup tutup ni, tak tutup kia pas. Ia bedereng bini ni ke leburan kau orang bini saya alejingan do. Ya melelejing ki, ya alejingan. Lebur tok matotok. Coba hahaha. Lemon bini ni kan lakar vision penampilan mun bini ni. Tak pada bentang kencer. Bentang kencer kau landi rokok dia kak. Tak apa penampilan nomor benduk keng mundi ya kak. Ecem, selok, mun ecem merah, selok merah, sandal berna merah, dumpit merah. Kodung merah, kebebe merah. Iya kalau itu maksudnya micis. Senik ke bini kalau penampilan kan. Ada sesuatu yang menjadi figur. Ada sesuatu yang mau dicontoh. Ben orang ni pasti ngalako sesuai segeleburi. Makanya Nabi Muhammad itu beda dengan orang-orang lain. Nabi Muhammad ni coba kisah Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana ongku bada lakum manfaat ekan di sampian kapi fi rasulillah pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Napa uswah? Contoh. Makanya kapi ni ka contoh dek Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad itu oleh Allah didesain dengan sempurna. Nabi Muhammad dia kata tidak kekurangan sama sekali. Ada kurang sekali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini tidak punya kekurangan. Cang sahabat cepon Nabi Muhammad ni kasutung baktotoman lupa. Masa lupa benih kekurangan. Nabi Muhammad lupa itu memang diatur oleh Allah menjadi lupa untuk ngajari kaula ajunan dek remacarana ketika aku leban sampian lupa. Jadi Nabi Muhammad lupa itu bukan kekurangan. Bi Allah sengaja epa lupa makle kula ben sampean ketika lupa nin seera makle bedetendena. Situng bakto. Nabi Muhammad deka arama atau leka piu. Sponsor. Nabi Muhammad dika insanul kamil manusia sempurna. Biar bah debu mun sampurna Nabi Muhammad ni tak bisa maca.
Mun sampurna Nabi Muhammad tak bisa nulis. Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Justru itu kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek saking Nabi Muhammad bisa baca dan bisa nulis. Nabi Muhammad ini kalau sempurna kurang. Apa sebab? Nabi Muhammad ini ibri kitab, ibri Al-Quran. Sehingga untuk membuktikan bahwa Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, Quran ini kelakar dari Allah, maka Nabi Muhammad bi Allah ini kaibrati nabiyil ummi, nabi yang tidak bisa baca, nabi tidak bisa nulis. Cok saking Nabi Muhammad ni bisa baca dan bisa nulis. Orang tak kira ngalak ke Quran Nabi Muhammad karena Quran ni tak kira iyaku dari Allah, tapi tulisna Nabi Muhammad, Quran kak dinto oleh Nabi Muhammad. Berhubung Nabi Muhammad ni tak uning maca dan tak uning nulis, pah bisa Al-Quran, maka Quran ni murni benih dari Nabi Muhammad, pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sempurna apa tak sempurna? Jadi tidak bisa bacanya Nabi, tidak bisa menulisnya Nabi, itu jadi kesempurnaan bagi Nabi. Akhirnya Quran pahit terima. Cok saking Nabi Muhammad bisa baca dan bisa nulis, orang tak kira parta jaga Quran yang ku kebayina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, dua, Nabi Muhammad itu pernah lupa. Lupa Nabi Muhammad nih kah? Toman lupa. Nabi Muhammad abajeng 4 rakaat, napa duhur, napa asar, napa isya, wallahu a'lam. Sepenting 4 rakaat. Ketika abajeng 4 rakaat, Nabi Muhammad itu lupa. Abajeng ning 2. Abajeng ning 2 rakaat. Mari pejang 2 rakaat Nabi Muhammad pah keluar di masjid. Keadaan masjid. Pas iyan tadi di situng sahabatnya, mana sahabat ni Kadiliyaden atau Zuliyaden. Pas ditanya aki bi sahabat Zuliyaden, ajunan as-salat sunnat ya Rasul. Jo, pejang fardu. Boh. Ning 2 rakaat ajunan ki buru beni pejang 4. Mun pejang isya ampian kau tu nampak. Mun nyaku pejang sunat ning 2 sampian. Nabi Muhammad pah ningali ka sahabat selain pah unggu. Mungkin Nabi ajunan ning 2. Nabi Muhammad abeli pole ke dalam masjid. Terus lo beli dia ada pole solat tah. Tapi langsung nambai 2 rakaat lagi. Nabi Muhammad lupa nih kebeni kekurangan bi Allah sengaja lupa sehingga aku leben sampian oning cara nada remah ketika aku leben sampian pah bejeng ku lekuk kelero. Bejeng mbian dia ada boleh. Tapi kan makin bentak dia boleh kan launding nih kan. Jadi biar mudah bejeng, dan bejeng maurib, bari bejeng maurib sampian, turun dilangker. Bu, ning 2 kaki bu. Korang tuh, masa nak? Iya. Ongke ke atas terus aki nambah saraka ataki. Tak usah terus dia ada. Sepenting bektona abit tuh, kira-kira dulu dan ki furu. Ya mun sampian lamar yang keme kejeding. Kaki gelak 2 rakaat. Iya, pah kalangker pah nambah 2 rakaat cang malaikat tertulia matin cetok aja cek kaki. Jadi mun bektona sekiraan ki buru ka sampean pah kelopai. Tak usah ngulangi dia ada. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, korang bu masa korang nak? Iya, haram korang. Tak usah dia ada langsung cek ketambah serokaat. Seni kecarana. Jadi Nabi Muhammad lupa ni keng lupa bi Allah. Kekurangan, kesempurnaan. Nabi Muhammad ni ada kekurangan sekali, bu. Ada kurang sekali. Tungsit tunga makhluk seada kurang sekali. Ni cuma Nabi Muhammad. Akhlak kangki, lakon ki, ganteng udah sebada. Nabi Muhammad ni kah. Sampai lamba jangan samakan. Ya pergi terus lagi nak cek leko pai. Yo, janam, miri janam, teri aku mi. Bukan alis berputih, bukan bibir bergincu, yang kudambakan janda yang cinta karena dasi akan wanya ku koceng kok yo log dia kakek. La haula wala quwata illa billah. Sisi
akan segera basi. Cinta karena gincu. Cucu apa yuk? Cucu. Nek kene jak gelan tok-tok di kok kakek. Nek lagi nek kene pahala tauring lagi genteng kakek. Wah cengeng lu akitip sekali. Lagi baca tuh cinta kang kok. Nabi Muhammad itu sempurna sekali. Bahkan bukan cuma sempurna, tapi Nabi Muhammad itu istimewa. Benih cuma sempurna tapi istimewa. Ini mah beda orang beuteuh tera mun benih Nabi Muhammad. Ini mah beda pelosor mun benih pelona Nabi Muhammad. Ini mah beda orang sadek jeung bejeungna mun benih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak ada bayang-bayangnya. Ada jeung bejeungna. Apa mi ada jeung bejeungna? Ulan beuteuh Nabi Muhammad. Engkau ngecit bi kaki siunjuk rasa aja. Santak gelu. Wis sebalauna. Teti Nabi Muhammad. Teti Nabi. Pakai ini anda pasti operator. Operator. Oh mak dia tak ngide deh. Begitu sengaja dari tempat teman deh. Tadi pada langsung iya kapila sumpah pinar kawan itu pani sengaja. Di setengah lakar beknya kembian sebek ngantokan dia. Lebih ni baca ngajar ibu. Tak malam. Tanya. Sekali ditos bisa pada pak. Mun sampai sepuh je ngajak dek remah kaki you. Ngajak dek remah mun sampai sepuhnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanan Nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad nika istimewa akhlak, keistimewa selerana, betenah. Nabi Muhammad wafat, ada seorang bedui. Bedui ini kejak saking kantoring gunung, ring pelosok. Ada orang bedui ini kan tardak ke Sayyidina Abu Bakar. Kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa akhlaknya Nabi Muhammad? Engakna apa akhlaknya Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakar ni kata oning, seajilah sakinah. Mulan Sayyidina Abu Bakar tok tahu seajilah sakinah akhlaknya Nabi Muhammad. Saking dari muljana akhlaknya Nabi Muhammad. Disuruh tanya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gak bisa jawab. Sayyidina Umar hanya bisa menangis. Maklum baru ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad. Disuruh tanya sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak bisa jawab. Epakun atanya dek ke Siti Fatimah potrana. Siti Fatimah napa jawab pernah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad ni kaya persis Quran 30 juz kasah. 30 juz. Akhlaknya Nabi Muhammad nikah sebagaimana Al-Quran. Coba Al-Quran nikah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Mun bagus sampian bagus ka abang ti. Mun coba ka abang ti.
Nabi Muhammad tak toman andik lah ko cuba make sakale enah Nabi Muhammad cuma ala ko bagus situng bekto orang-orang kafir ni ke arembukan dek remah carana Muhammad je makli ambu senyebar ke Islam. Akhirnya ada orang usul kita nyatakan Muhammad pembohong kebelah nakal pun Muhammad jo. Abu Lahab langsung angkat suara mun Muhammad kebelah tak cucur selalu percaya ni kakek Muhammad jo pulang belok teman nakal make sekali na cucur to tak teman nakal make sekali na akhirnya dia boy karo dia Muhammad je mongkol keng fitnah deki orang tak kira percaya apapun percayaan ke Muhammad pate boy siapa sebisa mate Muhammad maka ibnina onta satos. Hadirin ada orang kafir namanya Surokoh ini ke usul kok sebengal mati na Muhammad kok sebengal mati na Muhammad. Hadirin saya muljaki Allah ketika Nabi Muhammad berjalan di padang pasir Surokoh nikah dari budi benceran ampun siap bentoding nabeng Nabi Muhammad sampuna nabeng Nabi Muhammad kak dinto ku tak tebrengkak jorana ablingkang Surokoh depak kating Nabi Muhammad benih meteng Nabi Muhammad Surokoh selabu Surokoh senyalpang to diingal to itu lebih Nabi Muhammad bang kibi Nabi Muhammad cek Surokoh gak dinto. Hadirin keng mati Nabi Muhammad bener mah bi Nabi Muhammad bi Nabi Muhammad ien tare baca ke bah to diingal kala Surokoh ku lekuk mun cerenan launan. Nabi Muhammad ni bisa ningali ka budi kak. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad ni kah lam yahtadim qattu taha mutlaqan abada. Nabi Muhammad lo toman ihtilam tak toman amin peh seni benih. Nabi Muhammad ni kah kabudi ni kah ka amama pada ben kaada ningali kabudi ningali. Makanya ketika surah kometeng ni kah hadirin Nabi Muhammad ni ka oni jak meteng tapi saking dari bagus akhlak Nabi Muhammad kalak to dingi beki boleh ku lekuk mun celenan suroko mun celenan launan cek cang kencang takut labu. Kedua kalinya suroko mau membunuh Nabi Muhammad di mana di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad tempona nengeneng istirahat. Hadirin suroko ngalak to di langsung kalau ngaki dek kala era Nabi Muhammad napa jawab suroko ojang Muhammad siapa senolong nak kaki setia ma yu'inukal yaum siapa senolong nak kaki setia. Nabi Muhammad pas aja jawab Allah Surokoh ni ku tak pah ngeter ngiding Nabi Muhammad aja jawab Allah nikah ngeter sampai to ding nikah ngalto to ding ngalto kah labi Nabi Muhammad pas sebab kali era mun senolong nak kaki setia siapa Surokoh jawab bi Surokoh ada Muhammad ada si bisa nolongi kecuali biimbian gula sepora gula baru selamat mun tak sepora mati gula beda remah bi Nabi Muhammad pate punten beki pedengan Nabi Muhammad kak dintoh tidak pernah menyakiti orang yang sudah dalam keadaan lemah tidak berdaya bu untuk pak kahuli liasin mun tak ipong kak gini ya ahlakan Nabi Muhammad dia kebu pikir benakal dia kebu tak masuk akal makanya gula diberi saya cerita cek dengan minta umuhani bi Abu Thalib etola salah etola epatodus al-karim la yukafi'u illa al-karim orang mulja tak cocok kecuali apulong ben orang mulja salah etola ki epatodus aling umuhani lebur ka anak Nabi Muhammad lebur ka Siti Fatimah ku tak epakabin bi Nabi Muhammad mun tepak ka hudi liasin janci tuk patok biru make tak abisanan laya kaya kan ki jangkok libur kampung ke tak terima etola epatodus pah ale ngabinatangana idi mau tak kan dia oke kan Nabi Muhammad pakabin hadirin Sayyidina Ali pakabin ban Siti Fatimah padahal Nabi Muhammad tuman lebur ka umuhan ni empu ka Sayyidina Ali etola punten Nabi Muhammad dosa ki ate mak bisa ate na Nabi Muhammad di kasampurna tak pada ben ate na kuda ben sambian Nabi Muhammad ni cuma bisa cungkus bagusan tak bisa cungbe cubaan kuda ben sampian cungbe cubaan si bisa mun cungkus bagusan tak bisa tangki kan mun malau cerek cungrek cerekan lek mun bener betangki kan makin banyak orang sak bahasan ambu ngirim ke tentang ketak merkena nikah tak ngirim akon sepupu nah
Maki janji kiamat tak kira ngirim kia kok mundeset. Arab balik. Apa pasaan beri kok ngirim tak belis. Kudaban sampean cuma bisa cubaan. Sementara Nabi Muhammad kak itu cuma bisa coba Husain hadirin. Maka Nabi Muhammad ini kata andi kelakuan coba sama sekali akhlakkan Nabi Muhammad. Makanya pada kesempatan kali ini melalui pengamalan nilai-nilai panapa saya kelakuan Nabi Muhammad tore kaula ben ajunan amalaki panapa si bisa eten dari Nabi Muhammad tore kaula ben ajunan ngalako panapaan torok disipang gempang gelung situng Nabi Muhammad menada erat lo gerigi 3 gerigi Nabi Muhammad menada erat lo gerigi dak maring poreh muntronin ja Nabi Muhammad cepon ulama sampian ninja Nabi Muhammad nih kalau kotu telo kiriki Nabi Muhammad nih kenunjuk aki Nabi Muhammad nih ada sekuni jadi sampian makin yang kui lema kiriki mun ada sekuni nih keampun ninja Nabi Muhammad makin yang kui telo kiriki mun setalam yang kedua gemet jadi cepon Nabi cepon ulama ada nilai yang ditiru jadi telo kiriki nih kenunjuk aki Nabi Muhammad ada sekuni sekoni jadi sampean saya kocak ini Nabi Muhammad benih paku tutulog kiriki mun sekoni empian bisa ekocak akin Nabi Muhammad mertung nomor 2 telog kiriki ini kacepun ulama Nabi Muhammad seece roti dari gandum roti makanya bisa telog kiriki ini bisa orang pori cek jagung dengan merongki pakai kue telog kiriki 2 hari tak ada pamireng pakai kok langsung urusan Pak Ero beda aja deh Nabi Muhammad mun asarena perhatikan miring kanan ngadep kiblat jadi miring kanan nikah Nabi Muhammad ngadep kiblat nikah tiap negara terbita mun Indonesia ki Allah dejem ya miring ke barat karena miring kanan sedikit kiblat itu Allah dejem mun beda ibrang Mekah ya Allah lao mun beda elang Mekah Allah timur mun beda edajan Mekah ya Allah barat kan ki kan en lain jadi kula ben ajunan gak dinto Nabi Muhammad asari nikah miring ke kanan terus astana nikah eta Pak Aki kah selera Nabi Muhammad iki bayi bental miring kanan sini kak selera Nabi Muhammad nih kak bening ngak gula benembian kasah selangit dia ada TV salah tak abuntalan agen tangan ku remote TV napa kun odi kan ngerok Allah itu Pak Absaab salah tidur tak macam ada kailah dan di Absaab ben malam tang Absaab ni ki abinya cak beri gratis wahahaha macam ayat kursi kula mas seniman gak di man tempat ayat kursi nikah eka selamat dunia akhirat sampian montedu nga macam ayat kursi selama asarin eja dari kecubaan tak kira itu pani seher tak kira itu pani satet orang setedu nikah maus ayat kursi tak kira itu Pak Absaab cepon orang pore ini ke montedung loro sebubungan di Absaab itu nggih otiaki de kimben amma biasa nasi ampo itu Pak Absaab tedung loros bubungan mbian mun maca ayat kursi sebelum asarin napa boleh karo loros bubungan make tedung kata bubungan tak kira di Absaab ongguan tak kira otiaki de ki tak kira itu Pak Absaab mun maca ayat kursi pekuni tompak beni Absaab juga opso-op ya gelak kaki nyeri kisak beda ini kan ada iya gimana nurok ke Bengkalan itu ya betul tiap polisi tidur mak nih kecak kudu nyari TV tak nemu bau oh TV sambil celing pelabu dah janda pirang dina
Cara norok petong juga kemarin. Alhamdulillah. Wah, kau pak. Yang kual ando-ando orang kok dorong. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Kendim bagi ibu pembahasan. Teroi kok. Op so op. Jadi op so op ni ke bu? Apa op so op? Oh op sa op. Op so op. Malah aja ulama. Mbian ni kamun situng malam lebat dengan berit. Yang matura mau lebat dengan berit kan bah dia jalan ba. Saya nyamru tak tahu berat temor. Nggih sini ke. Ambu benih sini kampan mau lebat kenangan berit, kenangan ke banyak setan. Nah, di ulama epakon maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim beli petong kalih. Ambian malam Jumat, lebat situng tempat dek roman orang sekali pak macam beda setan. Ceke bulu nak oleh macam berit banyak setan nah. Cepon ulama ambu keluh kenangan sebanyak setan nih. Ambian maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdhuhuma. Mari kita ngaki mau boleh tunjuk rasa apa petong di kok mari nah. Oh, pada Pak keringat. Mik manti malam-malam siapa ikut ronyem dia sabri tahu. Ada makai apa-apa. Sabri malam-malam takut ke setan, dia takut dia. Baca ayat kursi sekalian. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim beli petong ka. Setan ni keburu. Mun sampean dah maca sampean pakun tako, sampean buru. Hah? Tapi kan mun macam dan kan setan buru. Kapan setan buru empian buru tetapi rampak ben setan daripada buru nada iya. Terus ngendom gelu kok. Itu roy sape kok. Ngendom lo kok. Nyenom lu no menom maing larang depa muda. Wis maju mulai. Dalam saya ngantos. Senyoro ngantos sapa ya? Temu sini ke pemulai ada gila deh kak. Aslinya gue lihat karena pengajian ini kayak pore. Akhirnya kan to gandeng aki. Biar gue lihat kan ini beri batu mau dia. Alhamdulillah tanda. Nyamanan dia ada yuk. Nyamanan dia. Iya pengajian. Wah. Maksud tak pengajian ini kenyamanan iblis saya ada kenyamanan di bude enten pakune pamare iya boleh makilah segi buru abid buat saya ada bihuna sekarang buat mau di poncongan buat mau di biasa awal mulai ceramah pukul lo dah tedung dia makin labe tampe nampe ke lampi gelak siang kan ditodong kita sampai ju aja makin kita mari ni ke pukul 12 biar 10 menit ke roman depan gula telur jam setengah di kantong
Depak parak sepuh ke rumah. Capok ngiding anang. Tak milu kambung kok. Wah pengajian dia to bila tangan nak sandi ale. Cak oh kaki gelak ironya. Aku bayi merian sepuh. Yang ku donat bim dan aku bayi merian sepuh. Kulen ku datang gelak pagi bu. Datang gelak pagi merian apa jeng sepuh. Dari Malang. Pengajian di Malang malam. Atau lo kenangan di Malang. Leman di Malang ni ka. Sekitar pukul 12. Depak ke rumah gelak sepuh. Pah nemu ni tamu. Mereka pah mangkat pengajian. Makin ni ke merlemang. Bunyi keng tak leso keng geja gajah. Wong tempo na budeng ngunceng. Hari bari ngadak ngunceng kula ngak-ngak ni romang gitu. Wis buktikan cinta kepada Nabi Muhammad dengan mengikuti nggih. Artinya senikah. Orang ni kekan lebur ke Nabi Muhammad ni ke ampun jamin swarga. Almar'u ma'aman ahab atau anta ma'aman ahbabtah. Tapi boleh debu dari ulama senikah. Wala taghtar bi qawli man yaqulu almar'u ma'aman ahab bi ghairi ayat tabi. Jangan sampean tertipu dengan ungkapan seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai meskipun mengaku cinta, kalau tidak ikut tidak akan diterima. Orang yang aku cinta ke Nabi Muhammad tapi tak nurut Nabi Muhammad, tak yakoh makin biar saya cinta Nabi Muhammad nurut enja poton biar. Wala taghtar biqauli man yaqulu almar'u ma'a man ahab biqaidi ayat tabi. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad mentro iya aku cinta nah kudu nurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersitung kitab yang mana kitab Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad ni kaya tulis sareng Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nang kitab ni kebenar tulisan sedekah. Manidda'a hubban Nabi. Pasir beda orang poreh ngaku cinta dek ke Nabi Muhammad. Bi ghairi hubbil fuqara wal masakin. Keng tak lebur karing miskin, tak seneng ka orang melarat. Maka orang kaya fahuwa kadibun. Orang kak dinto kendak. Orang sing aku cinta dengan Nabi Muhammad keng tak lebur karing miskin, orang ini kak kendak. Orang second tekok ngecit. Jadi kemudian apa? Orang aku lebur ke Nabi Muhammad, cinta ke Nabi Muhammad, kemudian iyak tak yakoh. Pola nantak norok lakon Nabi Muhammad. Nah apa lakon Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ni kecek lebur ke orang melarat. Seneng sampai Nabi Muhammad ni ke minta melarat, minta mati melarat, minta papolong ben orang melarat. Menikan tu kan patai nakrin nang orang melarat. Bener? Tak ika kancamun melarat, bener? Pas sampai beda lagu naruan. Tak penting ganteng, encang sapa. Tak penting soki, encang sapa. Muntak diandi. Kemau peratur. Mau becek benyang sing rok buntek. Mun banyak gulu sementar suara tak jelas. Las. Bapak Ibu hadirin, din. Cara kemia ya. Nabi Muhammad dikacek lebur kering melarat, lebur sampai cang kitab idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad ni kemudian cenggi orang melarat tuli mangkat tuli entar tuli ngapar loaki kuli ben sampean setuli entar mun sing ngonceng orang soki mun reng melarat tak enak krena
mun karak soro kuring, mun kopi soro toto, mun melarat teeding celing karo mun soke kapi ngako. Kula kemana bekalan bu? Bekalan. Kula bekalan ni ke 6 bulan. Ya Allah 6 bulan ni keselama dia apa? Kula sebelum bekalan ni kemarin mentering bini 6 tolak. 6 kali kula tolak. Pakai kurang apa kula? Kurang ajar. 6 kali tolak kula. Ya Allah. Benih karo hancur luduk hatiku. Apa dalam ring bini, maaf mas, kau terlalu baik untukku. Bi gue jawab lo, aku bisa nyopet lo dek. Ya mon karo bagus kan lu kan bisa coba entang laku biko. Apa kalan gue, apa kalan 6 bulan. Ibu kalan ini kepada tradisi nyaman teket beton. Teket beton ini kayak lamar, kal bekal kas eramal. Mun lamar teket beton ini ada burungan. Nih kemarin teket beton, orang didik saya teket beton lebih gue. Tanda bu, ya Allah. Ibu burung tanda. Bejak lakar gula nangring melarat tadi andi apa kok. Epak benembu apesa gula. Melarat epak tandi Roma, ambu tandi Roma. Apuh, ya Allah bertepuk sebelah tangan. Siapa ngucap kiu-kiu ki burung? Pola janda sih ngucap aja. Apa raban? Ah. Toles 0823. Talakung panitia berdesak nih kak. Untuk berkata ke mobil marin. Alak kimun setika kele. Burung aki ya Allah. Kula hadirin mun masalah keng burung akal bekal jak lebeni cucu. Todus tak kuat kak. Cengureng lah apa kalan man kana tak kita kabin lah burung. Cak kita. Pas apa burung bi si bini ya Allah. Mece apa sah. Ada kula nangis kala muntika tak nisar. Kala muntika tak senang. Ana pamik ki aculu tanang akati aparing pangarep pendoa bebula saamponna kula nisar saamponna bula senang tika pas macau dari bumi. Cak gelak kabin beko kemarin. Wah. Ya Allah. Ya da Nabi Muhammad ni kamun karing miskin seneng gula ban sambian. Mun lambek ring laki minta ring bini saya tanya kit, tukang ngaji Quran. Mun lambek berapa gajinya sebulan? Sudah ada pergeseran nilai. Jadi makin neka bi orang bektak pate enak keren, namun tak andik tunya. Yang mun andik tunya makin neka. Nggih, napa boleh sampai ngucap. Kan adrap orang antara kapi. Kitikal gula ban sampean maki tunya tak andik banyak buktikal mi pola tepak ke kelompok Kanjeng Nabi tangki bu. Jika aja makikan miskin bu. Makirat melarat jika aja mi pola ke bolong bi Nabi Muhammad. Tina pasapur maki semele bedak utang kabang mekar bu. Abo jangan leng. Mana saya kuring beti ke bingkar mu na glowing oleh nabang mekar ya. Neku apa tanang aja? Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Manidda'a hubban Nabi. Saya rasa ngaku cinta dekat Nabi Muhammad. Bi ghairi hubbil fuqara wal masakin.
keng tak lebur ka orang miskin ben ka orang fakir fadakwahu kadibun orang nikah ikut cak gendak orang nikah ikut cak lecek tak terima pengakuan cinta. Nah apa-apa pengakuan cinta itu harus dibarengi dengan mengikuti kepada orang yang kita cintai. Aku cinta kan Nabi Muhammad keng mun tak pati seneng kadang melarat budian tak yako hadirin mangkana kula benajunan beni tak oleh soki keng kula ben sampean tore ketika posisi bodi atas cek sampai lupa kasih melarat nggih kula ngabalaman kaman sering mendapat banyak orang yang sukses ketika yuji kelaban melarat tapi banyak orang yang gagal ketika yuji kelaban soki. Orang biasa napan soki pak sombong bener, orang biasa napan soki pak cerai bener, orang melarat tiga buk enten lo teman cerai buk apa sih kecerdasan tadi dia bapak orang soki ebentai abri cici cerai juga orang melarat ebentai lo abri jalo cerai apa sih begitu ni nyumpah ke masjid cek akan tibil kata cukup orang soki mobilan kacanya tutup sombongnya mana juga orang melarat numpak mobil kacanya tutup dia tahu sombong dia tak tahu si muka itu rakyat itu mudi magak bukan. Nah jadi kadang Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ya gula ben sampean tak usah pikiran kau orang saya pasoki karena orang ini kesenikah. Saya pun hadis qudsi inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-ghina wa idza afqartuhu afsadtu alaihi dinah. Bada orang ni kalau tak cocok kecuali soki mun iba miskin pah ngico pasoki ya Allah. Wa inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-faqr wa idza aghnawtuhu afsadtu alaihi dinah. Bada orang ni kalau bi Allah pemelarat. Mai pemelarat mun soki butuh ke mana pah sombong pah cerek. Jadi orang se bagus abah sering se bagus orang se iman orang se bagus ketika ipa soki lakar bagusan soki. Orang seiman, orang se-Islam, orang se-bagus, melarat, lakar bagusan melarat. Jadi umpama sampean la alako tak lem hasil, pas rami pula sampean keng budian se-epa polo ngeben Nabi Muhammad ya akhirat. Ya tapi gula bulan pidato sini kampian paham bu saya ngelak terup. Kek laki yang pah tidak alako mulai sopu sampai duhur pah tak turun di langkor, pah tasbih illallah, 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 illallah. Njak matuan mas mapah ngucap poter tasbihna cong pan lapar deki kelat tasbihna iko mun tak terus sangar-sangar tasbih ala kotori usaha umpama tak takdir soki manter keng tepah ka orang seiki babi Nabi Muhammad budian ya akhirat. Demikian sekilas info sekat menit yuk layung kok leso yuk hah saja maki nguncang dia sel rebuk wageng 5 kali rebuk iya mun saya baba terus iya mbian dia mun saya atasnya ku tak melo ya bimbing iya saja nama tak betah sekali kok orang lebih nanya on sepora tertebang kia boleh kesempatan selain. Iya lanjut teman yoncong boleh. Mentar tabangki boleh amin. Daripada berselamat amin. Daripada tengah hajat. Mungkin tuan rumah saya pada acara ni banyak biaya saya keluar. Alhamdulillah tu tak padang orang kebun timur. Asampung ke kuburan tadi bunyi karo se odi make se mati gidi ngaki gitu. Terbiasa biaya saya keluar sebanyak dari gantena. Ajunan setar terlanceng umur. Tertekak hajat. Terjemput dunia akhirat. Selakek si kita abini tertuli abini. Si bini si kita alake mayula keng kole mana. Sekadin to si saya pada Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.